The reporter's room clear to hai chibai kabuk cheu. Manipura namin daw na kumni mel ay law muder ta a. Harsan na tinreng turin thei to pa indom tu in mating ay lapan pe thaya lomom tak zeta. Chung lai jing chun ay unaw hai tam takel an in lumahay kir thei talaw. Achen chu kir na ding nei talaw dam. Ral zama tam takel cho somdol na buka hai an la tola. Harsa takin ring nun an la mangjing ani a. Indaw na panser dit law takel. Damnok tangay law ding tinalaya in trena law tuk tadam. May tay hai tul zola mang ang na sabar na nasa taktu ka dam nalampui romek hai tam takel ay way sun hin ay hit pui law kamin rin nale harsat na tura zoy ngoy ya ring nun mang an ve zinga ni tika ay lungrela ay hit zinga ay tong try na hai an ni hai hi ay hit fu lakin la numa umay titak zetani chung lai jing chun hun lim ta thil hai apoy mo ang krimin mating hun hai khom apoy mo ve boka ing tinam kalay choy peiding ing tinam tu ta ngir mun hi ahungin her peiding ti hai hi hril har sa ema ay ngir mun pal mek le mating ing tinam ay fe mek ding ti hai mi pui khamin ing tinam ay mumal takashit ay nei no lai jingin ay nei no leiin zamin ti voi sun hin Manipur buina fe mek leiin zama mi poimo takel ay nilaya mi poimo takel Kuki Zo Council Chairman pu Henlianthang Thanglet Hohlimpui dingin hilai munahin hun ay hang sima ama khoma hun thatakel amilo peka lom umay titak zeta hing ang hun ay mang lawmthu ay hangin tluna hunin tep takkara kahit ngay no cheu media pui tling khom ni lo cheu ti khom nei chung lawin ama khom hun bui takkara ngai tu ding tam takela lai jingin lai hin in hong takel hun jalian takel amilo pek hi ay lom hlia hun thaweng takel imi pek lain pu kan lom ani lom ke khom ka lom e zonale indonna question and answer tudang dang ay tho main imimal chanchin thloma zong mizok hril la isailin na dam hun lo mang na hai an no le sin i lo tho na hai dam i personal life hilai wan tlang mi pui hai hrit thei ding om china nang man tu le thai ti hai khat loma zong mi hang hril pek met la loma hi oisun in mutheya kei hi masatakin churachan pura ping kana tam tak lem chun chu ma trong kamang pha hin maraman ding oti in an mi lo ngai tu laka ana chu kanu hi marana tu ta thang thar hai hin chu an hrit tanol theya nik danga khumi mar anti chu naw pa chu kania kapa chun le atam lem chun chu el thang le tin official in rita chun an ko dot na chun lut cha tin an rit boka chun kapa hi founder headmaster Wungzagen High School tuta Wungzagen Higher Secondary School hi ania alo ni laka chun hung chun pan standard anta chun alo nau ka chu ta kan thok chun government in conversion lo tho a headmaster na tu ta rengkai high school 80 hun tani chun ke hi churachan pura kani ang bokin JN model school in lekha kalowin chu ka pol som chen chu nunga chun mon ran rana kalowin chu ka chun sin thona hi district council in sin kalo tho a chief executive officer kani a 2016 khan voluntary retirement kalaka MLA dam ka contest a katling zo no a ana chu jing lai chun officer ra ko jing lai jing khomin
ke nam vai phe chun government servant loan in la khom kaumna office ka political institution này YVA ha yakum founder member ka ni chun zilai ha chun mani kalau thanga VPC cabinet khom kalau thanga advisor hai khom kalau thanga tu ta tum in VPC 85 People's Council in president in elected kaninoka chu zo wachun Kuki Zo Council formed in ti in president VPC akani na leiin Kuki Zo Council hin chairman ding in thlangtling in ka noka tu hin Kuki Zo Council khom hi ka chel me kani ti hi ka hril thei ni ro sen hi lom khopel ton rit khom tam tak inai takabei sa ya khotlang le nam thila khom nisin la sin thon el ba ka organization chidang dang hai khom ilo in mang na sa ta khopela in kum hai khom lo tam ve di ta ringa boka experience hai khom thata kalin nei ringa uma hingang tuta Kuki Zo Council Chairman i hung lut hi Kuki Zo Council Chairman he tuta afe lai mek hi atam umani atam lawani ama khan kum khat pe a rotation ding ti kha ania kum khat ala tling no ana chu anunga khan kan sim thanoka kum khatel ti chu thilni thei lawani atam hi chu chending chu ti khomril no ngai ta ti khan kan tinoka a guiding principle khan atam kha chu sida leitiu ti in kan se no kani chumji cho at hun izir pein in real leitiu tiang de one chomo atam chung lo ni mai te ding en tu hin ai en non tadi mai ngir mun tia athu izir a hun izir pe ya kha khanga tu ri ading chun chola fe phot tiang de one chomo chulein jam pe chun Kuki Zo Council kha October 2024 khan indin ania mo ka hi sul no chun ka kha indin chan hunahung nia Kuki Zo Council tu hin cho e hril lak ta kum khatala tling no dewa cho angir na san kha how to circle hai chu hrit wong ni ta nga ta me puilai khoma repair for chu ta thawan ta amiruk chu hrilo da man thaya angir na san kha ing ang taka fideu lekin angir na san Kuki Zo Council hongir na san tak kha emezuk hril pek thai dim Kuki Zo Council hi number 1 in recognize tribe base asim ani hi number 1 ani number 2 achun Kuki Zo Council hi nomenclature an no ti hi number 1 ai hri ta ngaya chun narrative base in simani ti hi amasan ai hri ta poimo kati chun Kuki Zo Council hi ahungin sim dok na san tak chu pherzol ting aitek ei ne ya Churachandpura ITLF ei ne ya Kwangpuk pi ting Sadar Hilsa Ko2 ti ei ne ya chun ting nopal ting hin HTC hin thang an lo la ka chun KIT le la khom boka chun chandela hin chu ahan levin an no Kuki in pi chandel hin initiative hi an la kela chulai jinga chun leader han tribe leader khomangai tu na ei nei na ITLF hi arengin aming khom lovin district dang ei thodi maniti hi boipuina nasatakin alo uma ana chu a district ei hung boi khan mani district kha ei boipui ding khan ming khan hung sem tol ta chuchun le ITLF khom kha Churachandpura dingin confine na umta alo puipa tak le
tribe po thanga Churachandpur district lo humbit na dinga thang lo la khana chung ang bok chun ko tu na lo la ka HTC hanan lo la ka chandel in pi hanan lo la ka chun ite kinan lo la ang thobani an le ITLF in thong 80 khan ani thei tano leiin Churachandpur district hi tribe leader hai khom tam na takani leiin amasan Kuki in pi in coordinate atho a information chu zomi council hai khom information an pe ka chun Kuki in pi hin vel ni meeting kan ne ya avel thum na hin aming chu sim dokina umta chun lageta hril kan October thla khan election ka sinot hola nei na uma chun panga vel chau thlang dokin kan umani khan atum tak chu ni district council kati ITLF 80 district a umta a resulting itech anole mar region a uma chun heating ko tu HTC KITT hain umta mani district chau han boi puita anle ei demand he UT anlo ni boxi district khana in thoka khana ba big ding khom kha an takta chulei chun aming hi abik takin Kuki Zo ti hin narrative hi mainland India fe a chulei chun Kuki Zo ti hi narrative base a se mani 80 na san tak khana chun tribe hi atam lem ei thanga chulei chun government le indoor ding ni sin anno le political platform angin sim tani chulei chun ITL kati KZC hin pressure group any bakin political platform angkan any po hai hopin ei sema chuchun tribe president hai po khom hi ei thangani governing council cabinet chu aran ni sin tribe pakhatain thokin cabinet khom chung chun ei laka ei lo thone a ti hi amasan kai hril noma chulei chun ITLF ni sin itech ni sin HTC ni sin ko tu hai lo ni hai sin khom tu hin Kuki Zo Council no hin an uma thil mani pakhat ei thoding ani chun chu eating ko tu han responsibility in lo laka Churachandpur ITLF in an lo laka itech ani a anole mar region in pui hai mo chun heating HTC le KIT nan lo lak bokani chun chandil in pi anta chung hai chun nan lo lak boka ka khan khang ang khan ei function ani tu Kuki Zo Council nuye chun umjing si in thoning tool le poimo hai kha an ni bil pe ya khan an lo execute pe ti na ni chmo ana chu apui pa ta ka chu Kuki Zo Council in khain Kuki Zo Council khan a monitor ti ang deu lo mom khopel chun chule in zom pe chun tu tak hin hril theidim chu ka rit no Kuki Zo Council sung hin anam bing ang zong in mo exam nam exavel hi mei tulai tak hin chu athang no hi PTC khan lo thanga tu hin PTC hi election an nei no a interim angin an sema chu tu hin ani khoting khomin thang loin an uma chun mizo hai MPC hi ani khom neutral in kan ti an hril lein an ni pan hi tulai takhin an thang no ang chani an nin neutral adang hai chu Kuki Zo Council ai vong thina ngan chu mo an no le
i hung zom thar kan hung zom thar ding deu dam be sei dam an umam election dam PTCI hun nei hai sin chun ingtinam MPC ting hi ngai dan ingtinam an la nei ti hi ela hri ching chi no a hoi khat lem chu i kan leng ta a ana chu chuong ang chu hril hi ala chi no a chu lei chun hi way forward ta hin ingtinam an ni khom ngai dan an hung nei ding ti chu ela hri no a ingle khole PTC chu election hung nei zo phot hai sen tu a interim hai hi chu hiang hin an lo phot ani an le chu naki khan Kuki Zo council kha chu Kuki Zo council khan ni sin la Kuki Zo ai tia council kha chu i hi wa ai khai na khanya ai ro rel na mai ti ding Kuki Zo khan narrative base ai si mani tia mo ka khan narrative base ai ti tak kha i mai ti ding a simple zongin newspaper hai mi ko dan anole national media hai mi ko dan khu ting main len ting hai mi ko dan be sana ai sim ti na anelan no anelani kha an mi khit dan a ol sam dan ai ni ta ding em thang kho ol sam na ding ti ang de wani om de mo ai ni hi abik takin churchan purana complex na takhi mani nam seng chu i choi sang num seng an nom ana chu are nga hi lam dut the ni no a chun abik takin aming hi Kuki hi an hrit lar deu boka ana chu ITLF in narrative an lo nei Kuki Zo san chu Kuki pom ei uma zo na thla kai ni ti pom ei uma chu chu ni chun hiang hai pan hi mix chun chu areng in ahum the ani ti lungril ei nei leiin Kuki Zo Council narrative based in ACMA khat ka in thok khan Kuki Zo Council hi ti in hung sim doka tu hin narrative pakhom anjik sul annongot chun chu Kuki Zo ti in tam lem hin anji kan ta an narrative base ba ka khan Kuki ba ka zo na thlak zo khan Kuki le zo na thlak nam dang hai ami hum vong be se kha i mai ti ding ai renga ai in khum ai hup zau thei na dinga mo ai mangani tak chu mo lom ume an le ai adota zok feno kin la ai bui na hi kum ni lai ne ta in tlang dang lam na hi zinga abui dan a nature khom ni sin la ai ni atlang mi sung khom ni sin la in tlang dang lam na hi a thata ma si ta ma thlung ve zinga chu lein zom chun phat ka zukin don sa num nok che chu Zo United kha uma mo ami ruk chu huni mani chen nunga khan Zo United kha ahung imei ti ding hi ahung ari hung ready de ya kha khan Kuki Zo council kha indin ahung ni ta khalai taka Zo United kha alo ta zinga Kuki Zo council indin ahung tul na kha khalai atul na sam tak kha ta sa kha ai varing theino na lai le hi wa Kuki Zo council indin ahung tul na lai kha imi hril pek thai chon mo chun ni sin la chun Kuki Zo council le Zo United hi tu hin ing anga man ngir mun karne ya man ni an no le in reposing thawa man ni ti hai kha imi jok hril pek thai sa Kuki Zo Council hi andin ma chun chu Zo United hi alo uma Zo United hi aizola an vasi mani a chu MLA hai thangin chun tribe leader ti ITLF hai le big takin chun soti nga mi kangpo piting ni sin khot lai mani anwa ing khata kha aming ding hi an hri theino a ala sa central way me hai khanan no le Zo United ai til di mani ti khan ta apoino ti in alo uma Zo United kha ana chu Zo United ai din na san
chan hi chu a guiding principle ei ti dim working principle chu an lo suk lang dam in khatel thei an sim thal thei ana chu a main focus chu zo united kha chu in khat dinga si mani a relief thil ding window mo kot khar Mizoram le ni Manipur tinga thingtlang mi hai kot khar dinga ai lo sim chu logistic relief thil in man meng thangpui na ding khap reng Mizorama hung kha chu kha through a hung ding ti a si mani a chun political platform dinga si ma lo ni no bokani ti kha lei khan voi khat amani kanin thung khoma zo united ta kha khan kan hei hril senga an le atra zo united chu political platform a sim ding ani chun ingtinam ei thoding ti khan question hung oma an le thleng ding a ming thlenga an no le zo united tho a political platform a upgrade ding mani ti kha ei hrila kan hrilani an le chu kan hril na chun within 2 days in puile an no le tribe po kha kan thanga chun CSO 80 abik takin kangpo pt nga hai khom an hunga ko tu hai itech hai dang HTC hai khom an hung vongani khan an le within 2 days nang ni khom in tribe amani an no le in puya mani an no le in CSO organization hai le hung in thung khomun la chu taka platform sim ding chu aming in dit tak zekin peroti in kan thoa chun gan submit vongani marin pui khoma submit itech hai khoman submit ko tu ani andit zong kha kan submit zomi council hai khoman submit tho chu kan submit vonga kan submit zo khan lekha an se a chun hi taka YMA hall chura chanpur hin meeting kan kowa zo united in a ko no ka bufak na khom kan ne ya khan kan submit kha a justification a tidim president no khoma secretary in baw nge khoma kan hril nok wongani khalai tak khan zo united titalowa Kuki Zo Council ti kha som ni pathum belin kan ti a khan zo united hi la fero sen ti hi som velin ni ngati paku belam ni lem dima asan chu abik takin marin pui chun chu Kuki Mizo ti kha an hu in khata chuchun ni thei no chun Kuki Zo United or Kuki Zo Council ka second option in si tho mani ka khan resolution lak dingana resolution khan lak ngam tana chung chung kan boi ta so ting an thon no ka twisted devin an thon no ta khale khan thil atam lem som ni pathumin CSO le tribe leader som ni pathumin andit khachu ei fe puyangai ta ti in kanin bek nok ta chuchun Kuki Zo Council chu sim lo hung ni tani chu kha zo khan meeting kan nei no ka guiding principle in email kan tho zo khan synod hall hilai hin khalai khan October thla khan mo ka khan kan fe khom no ka khan election na khan chairman ding le general secretary ding le treasurer ding le chun secretary finance
le finance kom kan la tho no treasurer chau kan tho pali mani kha kan elect chabani finance hai chanunga la hung lot finance chu treasurer chu anunga khan finance hung lu ta khan nung khan ama khan marin pui khom khan nung khan marin pui khom khan anhung join khan general secretary ding khan a post kha general secretary kan pe ka kha in khata expansion kha kangpu piting kan ba tho no ka kan finance secretary ding khan richard mar kha kan pe no ka kan vice chairman hai khom kan secretary joint secretary administration joint secretary organization ti hai khom ka kan hung sim no ka ni chulei chun zo united kha po kan tlan san kan chu difangan ta chun mpc khoma an chairman khom kha an withdraw no ka an le general secretary zo united ta mi chu an resign a hi ting hung thanga ki Kuki Zo Council an le mpc khoma convener tak withdraw an tho chun zo united chu a tanonel ti ni chu chun KZC hin chu relief thilamani anno le volunteer thilamani hi ting pang hin chu involvement omna purely political pressure group in umani ti he kai sil fe thi ni sian kalome chu zo united chu in meeting chu azo united meeting anga la meeting in ya tiro amasata ka chun ka KZC la umno KZC la umno ka khan political platform mai tin pressure group hung sim na ding kha in ngai to kha hung fe pe ya kan vote le ngai dan kha written in kan pe ka ni vote ngai danin la khom chena khan in la ngai tu tlang thaya kha zo khan ngai dan hung in angrak tano khan ka khan ahung bui met ta mo chu khalai ve la khan so ai u naw mizoram ting khan KZC in din ding chungchang khan milang hak met ro tiang kha official la information pek na angdam kha umani no official chu na kha khang lai vel kha sinot hola kha uma mo sinot hola thoding kan ti kha sim zowan ta chu asan chu convener nei sa ai ni leiin mo convener khan marin puile kukin pi khan ni ta chu khan sinot hola election nei ding ti ania azan hai khan chu phone khom hung thowa chun whatsapp message a milo ngak met ro ti dam chu message in an hung thona an le hilai hin group YMA manipur khan le kanin phone a milo ngak met to la heating petrol anti mani diesel ati mani hung thelo kan boi puya ti vel kha ani an le ke khoma group YMA pa ko la ka rila ing le khole ka thangsan ding pakhat ro sen president amani secretary chung bel chun aizola ke ni hret puinan se mei tiu ti hi lekhan hungji kun la chun letter headin mingji sin ming thonel sin mati ding mo chuni sin chu hi midang tribe dang ahung hai ko la khom ka hril ding a umani thei ding ani written official taka pe kan no chun chu ka hril zo khom ka ring no hung hril sin tala ka ta ong hrila official chun chu ken hung pe thei nong ka te san chu meeting kan thon no chun chu official in ke man ka ji thei ani no ti khan aming inform nok ta chu kukin pi secretary pa chu message chun hung thon ngei an hung thona central OMN ti mani ka khom kha ong tim dok tho ana chu kha hei ngai tu khan official a pom thei khoman no chu lei chun
ให้chu chu ti in